Na neno la Mungu ni lazima lipewe muda watu wote wangali. Kubera kuko abantu bose nta muntu uri hejuru y'ijambo. Kuna mtu ambaye anakuwa juu ya neno. Kandi nta muntu munini kuri ijambo. Na hakuna mtu mbele ambaye anaweza kushinda neno. Basore bateguye igiterane. Basore ikiwa ameandaa mkutano, bateguye igiterane cy'ijambo. Ameandaa mkutano wa neno. Kandi nyiri ijambo ni ukwiriye kuvuga. Na mwenye neno ndiye ambaye anastahili kunewa. Dore nyiri ijambo itakeneni. Tazama kitu ambacho mwenye neno anahitaji. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abantu benshi batashe. Inawezekana watu wengi wamerudi nyumbani. Ariko mwebwe muhari Imana ibaheze. Ninyi ambao mmebaki Mungu awabariki. Kubera kuko mwihanganisha. Kwa sababu mmevumilia ili muweze kusikia neno la Mungu. Ejo twavuze ijambo ry'Imana. Jana tumezungumza neno la Mungu. Dushingiye muri iki gice. Soma andiko hili. Reka tuanze tulisome muri Zaburi 103. Na tutasoma Zaburi hiyo ya 103. Nindangiza mvuga amagambo ari. Na kwa kumaliza nitaweza kusema maneno machache. So. Arusoma namwe musome mu Giswahili mu Cyongereza musome twumve iryo jambo. Ariko cyane aho ndi buganire ni ku murongo wa 3 wonyine. Zaburi ya 103 mstari wa kwanza niwe nasobanuye ejo, na zaidi sana nitazungumza mstari wa 3. Mutima wanjye himbaza Uwiteka na bindimo zose muhimbaza izina rye ryera. Asante. Mutima wanjye himbaza Uwiteka ndirimba ibintu byiza yakubwiye byose. Ni ubabarira ibyo wakiraniwe byose. Aka kantu ni ubabarira ibyo twakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, kandi azakiza indwara zacu zose, agacurura ubugingo bwawe. Yasubira muri wa 3. Ni ubabarira ibyo wakiraniwe byose. Uwo Yesu twaganiriye ejo ni uzubabarira ibyaha zacu byose, agakiza indwara zawe zose, kandi azakiza indwara zacu zose. Amen. Nibyo ndi buganire. Amen. Tuzamura Imana yacu cyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo twatuganira n'ejuru yo gushima Imana. Neno ambalo tunalizungumza ni neno shukrani kwa Mungu. Ushoboye yandike. Mtu ambaye anaweza kuandika aandike. Muhindukire mwese mu ndebe turi imbere ko turabari. Na kwa muda mfupi nawaomba mnitazame. Tuganire mwe dusigaranye ariko mugira umwanya wo kujana. Ninaomba ninyi ambao mmebaki mnitazame. Hakindi kintu Satani azarwanya kijambo. Hakuna kitu ambacho Shetani anakipiganisha kama vile Satani kararwanya ijambo. Shetani anapiganisha neno la Mungu. Kubera ko ijambo niryo tabaza. Kwa sababu neno ndilo taa. Iri jambo niryo rikomeye. Neno la Mungu ndilo la maana sana kuliko vyote. Icyo kiza gutumubona ritagira abafana. Ndio maana halina washabiki wengi. Kubera kuko ryaturutse ku Mana. Kwa sababu mmetoka kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ryaturutse kuri community. Neno alikuja kwa community fulani. Ryaturutse kuri bishop na. Neno alikuja kwa bishop fulani. Ryazanywe n'abahanuzi. Alikuleta manabii. Ryazanywe n'Imana. Neno limeletwa na Mungu. Mungu mwenyewe akasema niache neno. Kandi zumvirisha. Na ambaye alikubali neno azambona ataniona. Tuzamura Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Tunazungumza neno hili la Mungu. Turi ku ijambo rivuga gushima. Tuna neno kushukuru Mungu. Ejo twavuze kuko gushima. Kama tumesema kushukuru gushingiye ku mpamvu zibiri gusa. Ni kuna maneno mawili makuu. Tumanuke tubwira abantu. Tuzamure Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Amen. Gushima, kushukuru kuza kunezeza Imana, ambapo kuna shukrani ambazo zinamfurahisha Mungu. Ni kumenya neza, ni kujua vizuri impamvu tugushima, shabaha yako ya kushukuru. Kandi ugize impamvu muri izo zombi kushima na ikiwa unajua sababu hizo mbili kushukuru Mungu, ukagira impamvu ya gushima Imana kuri izo zombi, na unakuwa na sababu ya kushukuru Mungu kwa mambo haya mawili. Sivuga tu umuntu karashima. Mungu wa mbinguni anasema mtu huyu anashukuru vizuri. Kandi hano kwisi twese abantu, na ulimwengu huu sisi wanadamu, baba bakire, ikiwa ni matajiri, baba bategesi, ikiwa ni watawala, baba b'amadini meza, ikiwa ni watu wa community fulani, baba bakene, ikiwa ni masikini, baba imfuvyi n'abapfakazi, ikiwa ni wajane na mayatima,
iya mbere neno la kwanza twarayivuze tumelizungumza jana, ariko ndayisubiramo na nitari Biblia, ni ugushima Imana ni kushukuru Mungu kuco yakoze, kwa lile ambalo Mungu amelitenda. Ico yakoze ni Ila wao walitenda ni nini? yahaye umwana wayo, Ametoa mwana wake wa pekee, kandi umwana wayo ni Yesu, akatoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo. kandi uwo Yesu ageze kw'isi, Yesu Kristo alipofika ulimwenguni yakoze ibintu bitatu, ametenda vitu vitatu vikubwa. ikintu cha mbere Kitu cha kwanza ambacho kinabidi kumshukuru Mungu. haleluya, 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 haleluya. hari umuririmbyi yavuze ngo ndashima Imana, Kuna mwimbaji ambaye alisema nitashukuru Mungu kubera kuko jewe navutse ku ngoma y'Umwami kwa Yesu, sababu mimi nimezaliwa kwa utawala wa Yesu Kristo. none Paulo waje kwandikira itorero Paulo alipoandikia kanisa la Filipi igice cya 3 umurongo wa 4 sura ya 3 mstari wa 7 aravuga ngo naronse ubutunzi butagira akagero, amesema nimepata utajiri ambao nitenda Kristo akinjira muri kwa sababu Kristo ameingia ndani mwangu. nibwo naronse ubutunzi Ni hapa nimepata utajiri ambao hauwezi kuhesabika. iki kitu dukwiriye gushima Imana, Ni neno hili ambalo linabidi kumshukuru Mungu. tuza gushima Imana Shukuru Mungu umwana wayo Yesu kwa yatanze, sababu amemtoa mwana wake Yesu Kristo. Haleluya! kandi uwo Yesu yaziye, Na Yesu yaziye abakene, amekuja kwa ajili ya masikini, yaje ku bakire, amekuja kwa ajili ya yaje matajiri, ku bategetsi, amekuja kwa ajili ya watawala, yaziye ku ndimi zose, amekuja kwa kila lugha na kila kabila. Haleluya! Haleluya! icyo yakoze ni giki? Kitu ambacho Yesu amekitenda ni kitu gani? Yasanze isezerano rya kera, Alikuta Agano la Kale, abatanzi aribo binjiraga mu gutamba, makuhani ndio ambao walikuwa wakiingia kwenye kazi ya kikuhani, kandi baje gutamba na walikuwa wakitaka kufanya kazi ya kuhani, bagatambira abakire, walikuwa wanatoa sadaka kwa ajili ya masikini, ku bakire gutangira ibitambo by'abantu, walikuwa wanatoa sadaka kwa matajiri, abakire bagatanga igitambo kingana n'ukwangana, matajiri walitoa sadaka kufuatana na utajiri wao, kandi umukene nawe yaje gutanga agatanga gito, na masikini naye alitoa kufuatana na uwezo wao. abakire batangaga inka, Matajiri walitoa ng'ombe, bagatanga intama, walitoa kondoo, ariko abakene lakini masikini bakiruka ku numa walikuwa wakikimbia nyuma ya Mungu kugira ngo babone inuma ili waweze kupata ndege yahereza umutambi na waweze kumupa kuhani kandi aje kubatambira, na aweze kutoa sadaka. Imana iravuga ngo ya Mungu akasema hapana, noneho ndazana igitambo mimi nitaleta sadaka, cy'abakire, sadaka kwa matajiri kandi ku bakene, kwa masikini. haleluya, Haleluya! Yesu azane ari umutambi, Yesu akakuja akiwa ni kuhani. aravuga ngo mwebwe abatanzi muza mutamba rimwe ku mwaka, Yesu akasema nyinyi makuhani mnatoa mara moja kwa mwaka, ariko jewe nje ndi umutambi, mimi nimekuja kama vile kuhani, kandi ibindi nizo na ninakuja kwa kila kabila, mu mahanga ariyo mataifa yote. nje ndi umutambi, Mimi ninakuja kama kuhani. kandi si ndi umutambi uzyo wambika inzoga, Mimi si kuhani yule ambaye amevikwa vitu kwenye miguu kugira ngo nagenda nibatera arapfa, kwa sababu hakuenda mahali fulani kwa kutoa sadaka ikiwa hastahili mbele Mungu na anaweza kufa. ariko Yesu aravuga ati ndinjira hose, Mimi Yesu akasema nitaingia mahali pote. tuzamura Imana yacu, Nyosha mikono kwa utukufu wa Mungu. aba umutambi Akawa kuhani kandi aba n'igitambo, tena akawa sadaka. haleluya, Haleluya! ivyo vyombi arabikora, Kazi hizo zote akazifanya. yawe umuntu wese Kila mtu yeyote akwiriye gushima ico Imana yakoze, anabidi kushukuru Mungu kwa lile ambalo Mungu amelitenda, kubera kuko Yesu kwa sababu Yesu yabaye igitambo cy'abakire amekuja akiwa sadaka kwa masikini, kandi aba igitambo cy'abakene, tena akaja akiwa sadaka kwa masikini. ariko Yesu ni mwiza, Yesu ni mzuri sana. ico cyatumye umuririmbyi yavuze neza, Ndio maana mwimbaji anasema ngo ndashima Imana kuko navutse ku ngoma y'Imana, nashukuru Mungu kwa sababu mimi nimezaliwa kwa utawala wa Yesu Kristo. none iyo tuza kuvuga ku ngoma Ikiwa y'Imana nimezaliwa kwenye utawala wa shetani, baba batwambika ibintu by'inzogera, ni lazima tumevikwa vitu huku na huku, ariko kuko turi ku ngoma ya Yesu, lakini kwa sababu tumezaliwa kwa utawala wa Yesu Kristo tunashukuru. ico iyo umwana w'umuntu Kiwa wewe ni mwana wa Adamu, ukamenye gushima Imana, unajua kushukuru Mungu, ugashima Imana kuko Imana unashukuru Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo, uko yabaye igitambo, kwa sababu amekuja ili awe sadaka kwako, kandi akaba n'igitambo, tena akawa kuhani kwa ajili yako. yaravuze ngo bamubanze ku musaraba, Amesema wakati walimsulubisha msalabani, yasize hasi ameacha chini ngo kugira ngo umuntu wese n'umwishikire ku ila kila mtu wote awe karibu na Mungu. tukazuja kuri Yesu ufite uwavuga ngo Siende ndabanza kwa Yesu mbase ukiwa na wasiwasi. oya, Hapana. zumugeraho uvuge ngo naje ndaje mubana, Uendea kwa Yesu useme kwa sababu
kwa wale ambao umefanya kwa ajili yao, nanje wambereye igitabo, na mimi umekuwa sababu kandi uri umutamzi, tena umekuwa mkuhani. Mimi nimekuwa huru. Tuzamuni Imana Haleluya. Ikindi cha kabiri Neno la pili kizacherekana dukwiriye gushima Imana, ambayo tunabidi tumshukuru Mungu kwa hilo, icyo Yesu kandi yadukora ni lile ambalo Kristo amelitenda kwa ajili yetu. Yaravuze ngo icyaha mwakozwe na sogokuru wa Adamu, Amesema dhambi ambayo imetoka kwa mzazi wenu mkuu wa Adamu, jewe ndaje nirangize. mimi nimekuja kumaliza dhambi hiyo kutoka kwa Adamu. Ngiye kubikubita, Nimekuja kuvuka dhambi hiyo ambayo imetoka kwa Adamu. Haleluya. Amen. Iki cyaha cyatandukanyije Adamu n'Imana, Dhambi imemtenganisha Adamu na Mungu, kandi biratandukana pe, na walitengana kabisa. ariko Yesu wizeye wese, Yule ambaye anamwamini Yesu Kristo, wizeye Yesu wese, ambaye anamwamini Yesu Kristo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, yeye njia na kweli na uzima, yuzuhuza umuntu yeye n'Imana. ambaye anaunganisha mambo yote na Mungu. Haleluya, haleluya. Niwe muhuza wacu, Ni yeye ambaye anatuunganisha na Mungu, niwe nzira, yeye ndiye uziduhuza n'Imana, ambaye anatuunganisha na Mungu. tukazijana igicucu Na wewe ukiwa naomba, naja kumana ndi na kila majani tenda kwa Mungu nikiwa maskini, naja kumana muri uri inzu nanje tembea kwa Mungu nitaenda kwa njia gani? muri family isuzugura Jenda na mahi ya bana za Biblia. oya, Hapana, sanga Yesu mkutane Yesu, niwe nzira ni yeye njia umuhuza na n'abantu. kweli na uzima. Mana ishimwe cyane, Ametuunganisha na Mungu, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. ni yeye njia na kweli na uzima. Haleluya. Amen. Yaje gukura icyaha, Amekuja kuondoa dhambi. Dhambi nicyo cyatumye avuga neza. ndio maana amesema vizuri, Yaravuze ngo yemwe abarusha n'abaremerewe, amesema wote wenye kulemewa, yemwe abarusha n'abaremerewe, enyi wenye kuchoka na wenye kulemewa, abarushijwe n'inzoga, ambao wametoka kwa ajili ya abarushijwe n'ubusambanyi, ambao wametoka kwa ajili ya abarushijwe n'inzangano, ambao wametoka kwa ajili ya chuki, abarushijwe no kuroga, wale ambao wanatoka kwa ajili ya nimuze musange Yesu. kwa Yesu Amahoro ambao iyo umaze kuri Yesu, ukifika kwa Yesu, kiremerera umutima wawe, ukifika kwa Yesu, kile ambacho kilikuwa kimeelewa moyo wako atakupumzisha. haleluya. Amen. Na Kivale hari umusore wari uremerewe n'inzoga, Huko na Kivale kuna kijana moja ambaye alilemewa na pombe. noneho ukamubwiriza, Nilikuwa nikimhubiri, akambwira ati ndafashijwe, anasema nabarikiwa sana, ati ngiye guta itabi, nitaacha tumbako. karifata karitwika, Ananipa tumbako na naunguza, bwaje guca ngasanga afite inzoga, na ikifika asubuhi yake nakuta tena anarudia kwenye pombe na kwenye sigara. yambana atari pasiteri we, ko ari wanumvishije naruhutse, Alisema uliponihubiri nilisikia nikipumzika, none ko iyi nzoga kandi ngoye. tena je, mbona pombe inanilemea? Nayimbwira ngasanga namubwira amagambo akambwira ati inzoga tuyimene, Na nikimhubiri anasema pombe hii ni kumwaga kabisa, inzoga tukayimena. pombe tunamwanga. Hariho umunsi umwe arambwira tuzoje kumbatiza, Akasema siku moja basi ninaomba unibatize. noneho nimara kubatiza Nikisha kubatizwa zoba ndahiye imbere y'Imana n'abantu, nitakuwa nimeapa kiapo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, Imana izampereza ubugingo naje Kristo. Mungu anipe na mimi uzima wa milele. Navugaga kuruhuka ko muri Yesu, Anaikuwa anahitaji kupumzika ndani ya Kristo. nahoraga mubwira kuruhuka ko Nilikuwa muri Yesu, nikimhubiri mapumziko ambayo tunapata kwa Yesu Kristo. Namwambia mahali ambapo tunapata mapumziko. ukabuvutse kuri iyi ngoma, Ambaye umezaliwa kwa upole. Satani aracyakurusha, Kwa nini wewe unalemewa? kandi Yesu Na yaratuvuga tena yako amekuja ili tupumzike. kwa kinini Imana yakoze, Jambo ambalo Mungu amelitenda la ajabu yaduhaye Yesu. ni kutupa Yesu Kristo. Yesaya aramuhanuye, Yesaya ametabiri, hashira imyaka 400, ukaisha miaka 700. aramuhanura aravuga ngo, Akasema Yesaya niwe wamuhanuye mu kuvuka kwe, Yesaya ndiye ambaye alitabiri kuzaliwa kwa Yesu aravuga Kristo. ngo duhawe umwana w'umuhungu, Amesema tumepewa mtoto mwanaume, arasha kandi aza guhanura imibabaro ye, na akahubiri mateso yake. Akatabiri. ariko nzashima ikintu yavuze. Ninashukuru kwa neno ambalo Isaya amelitabiri. Yaravuze ngo nubwo ibyaha byanyu bizaba bitukura, Alisema hata dhambi zenu zinakuwa nyekundu, ariko mwebwe mugize amahirwe mukavuka kuri iyo ngoma ya lakini Yesu. nyinyi ambao umezaliwa kwa utawala wa Yesu Kristo, Satani ntakaza ababesha, Shetani asiwadanganye. uje uhita umubwira ngo navutse ku ngoma y'Umwami Yesu, Ndiye Shetani, nimezaliwa kwa utawala wa Yesu. nubwo ibyaha byatukura, Hata dhambi zenu zinapokuwa iyo nyekundu, mbijanye kuri Yesu, nikibeba dhambi hizo kwa Yesu, Yesu azakubabarira, Yesu anisamehe. kandi we atazababarira kabana, Tena yeye asamehe kama wanadamu, ngo azasubira kwibutsa ibyaha. labda kukumbusha dhambi zao. Oya,
Nguwakubonyeho amaraso ye gusa. Anapokuona tu alama za Yesu Kristo, Amaraso ye gusa. akiona tu alama ya Yesu Kristo, Amaraso ya Yesu, akiona tu alama yake, azahita avuga ngo nukurura. anasema unasamehewa. Tuzamuri Imana yacu cyane. Haleluya. Amen. Ngiki kintu kizagituma Imana inezerwa iyo uhawe ishima ku gikorwa yakoze. Neno hili linaletea Mungu kufurahi ikiwa unashukuru kwa ajili ya haya. Icyakabiri, Neno la pili nico ngiye kuvuga nica, na nilo ambalo nitasema na kumaliza. ikico naragisobanura natanze n'ibyanditswe. Jana nimesoma tena na kutoa maandiko. Dukwiriye kwishima mu buryo, Inabidi tushukuru Mungu kwa njia tatu. ijambo rya mbere, hari impamvu zituma tumushima. Neno la kwanza, kuna sababu yetu kwa kumshukuru Mungu. Izagituma tumushima ni Yesu Kristo yatanze. Sababu kubwa ni kumtoa Yesu Kristo kwa ajili yetu. Ariko kandi hari n'ikindi tuzatumushima. Na kuna lingine ambalo linakuwa sababu ya kumshukuru. Hari impamvu ituma tumushima. Na kuna sababu nyingine ambayo inatuletea sisi kumshukuru. Reka tuyisome. Ni lazima tusome maandiko. Musome mu Baroma. Fungua waraka wa Mtume Paulo kwa kanisa la Rumi. Igice cya 3:31. Warumi sura yake ya 3 mstari wa 31 hadi 32. Hadi 32. Leo musome. Mtasoma andiko hilo. Isome. Hasome niho kwiza. Musome kubera kuko kubabwira ikintu tutabisomye abara amafuti cyane. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 31 kugeza kuri 32. Ikindi kizagituma tumushima. Abaroma 8:31 kugeza kuri 32. Abaroma mwihute ni mara soma cyane. Oya soma. Aravuze ngo none ko bimeze bityo tuvuge iki? ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo kumutanga, mbese itimanye umwana wayo kumutanga ku bwacu twese babakene n'ubuzima bwacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Nico navuga, izabura ite kubaheza n'ibindi. Ngiri ndishimwe rya kabiri. Ni neno hilo ambalo ningependa kusema, shukrani ambayo inabidi kumshukuru Mungu. Utahanitsinzima. Ikizagituma dushima Imana cya kabiri. Neno la pili ambalo linapeleka kumshukuru Mungu, tuzadushima Imana. Tunamshukuru Mungu. Warumi sura ya 8 mstari wa 31 hadi 32. Sura ya 8 mstari wa 31 hadi 32. Zaidi wa 32 ndio utasikia. Amen. Ikindi gituma, sababu nyingine ambayo gituma dushima Imana, sababu ya kumshukuru Mungu tena, nuko yatanze Yesu, kwa sababu amemtoa Kristo, kandi Yesu nawe aza kuba igisubizo cy'ibibazo na Yesu amekuja kwetu ili awe jibu la mahitaji yetu. Dore yasubije ibintu bibiri. Sikiliza nikwambie, ameleta jibu kwa mambo mawili. Yesu yaje gusubiza mu buryo bw'umwuka. Yesu amekuja ili awe jibu kwa njia ya kiroho, arasoza kuba igisubizo cy'umubiri, na amekuwa jibu letu kwa ajili ya kimwili. Iyo urwaye, ikiwa unagonjwa, tuba urwaye umwuka, yaani roho hawezi kuugua, ariko azareba umubiri, anatazama mwili. Nico cyatumye Yesu ubwiwe yagendaga, ndio maana Yesu alikuwa akitembea akababwiriza ubutumwa ngo bakire mu mwuka, alikuwa akiwafundisha injili ili wapone kiroho, agasoza kandi akabakiza kubw'umubiri, na alikuwa akiwaponya kwa ajili ya mwili. Hari impumyi witwa Bartimayo, kipofu ambaye anaitwa Bartimayo, yaravuze ngo numva amakuru ya Yesu nzari mu gukora. Bartimayo amesikia habari ya Yesu Kristo, numva akora mu buryo bw'umwuka, anasikia Yesu anatenda kwa ajili ya kiroho, ariko no kubw'umubiri nabwo ubaza gukora. Na nimesikia kwa mambo ya kimwili pia Yesu anasaidia watu. Kubw'uwo mubiri, kwa sababu ya mambo ya mwili, navutse ndi impumyi. Mimi nimezaliwa nikiwa kipofu, ariko ndahagarara ku muhanda gusa, nitasimama tu kwenye barabara ndebe kaza kora no ku mubiri, na niangalie jinsi Yesu anaponya watu ambao wana shida za mwili. Noneho barasakuza, na akaanza kuita abigishwa ngo baramusunika ati we bakunzira. Watu wakaanza kumsukuma na kumwambia nyamaza kipofu wewe. Na urabona umuntu warushorewe wa Yesu yaramuona
Bwana Yesu alikuwa kwenye umati wa watu wengi. Yari afite abigisha 12. Alikuwa na wanafunzi 12. Agashakagira abandi bigisha 20. Na alikuwa na wengine wanafunzi 17. N'abandi benshi bamukurikira. Na kulikuwa umati wa watu wanaofuata Yesu. Bagenda mu nzira. Walipotembea njiani, impumyi yababwira ati mundengeze gusa mpaka Bartimayo alisema mwamba tuna kuniweka kwenye barabara. Yumva ikoza bigisubiza ku Mimi nasikia maponya watu wenye kuona shida za mwili. Haleluya. Haleluya. Nzanzumva. Ninasikia. Harya yicaye ahagaze Mahali ambapo Bartimayo alikuwa, batangira kumusunika. watu wakaanza kumwambia wewe rudi nyuma. Yesu aravuga ati niki uyu ni kasa. Yesu akasema mtu huyo anaita kwa ajili ya nini, ana shida gani? Ariko Yesu azabanza akabaza. Yesu akamuuliza. Azabaza kwa zize. Yesu akamuuliza, je, unaamini? Ntacyo yo gukorera utakizeye. Hawezi kutenda neno kwako bila wewe kuamini. Uzubanza ukizera. Ni lazima kwanza uanze kuamini Kugira ngo abaze ili amuulize. Suko yarayemerewe ikibazo afite. Si kwa sababu Yesu ameshindwa kujua shida ambayo anayo. Ariko yaza ashaka kumva ese nije ni nakene. Alisikia hivi ambayo anahitaji. Haleluya. Amen. Hari kitu yakoze. Kuna kitu ambacho anakipenda. Arabaza ati niki Bartimayo ushaka. Akamwambia Bartimayo, unahitaji nini? Ndashaka guhumuka. Bartimayo akasema, ninataka kuona. Ayo makuru ndayakuziho. Mimi nataka kuona. Ndashaka gukira. Ninajua ya kwamba unaponya watu. Yesu amukoraho. Yesu akamugusa. Arakira. Akapona. Hari umugore wari urwaye imyaka 12. Kuna mama ambaye alikuwa miaka 12. Ariko ngo yari yaragiye ku baganga baramurya. Kwa sababu alienda kwenye waganga ili waweze kumsaidia. Yari indwara isuzuma. Na ile ugonjwa ambao unaleta kudharauliwa. Ndasika nahumura kuba. Na alikuwa tena mtu ambaye ana kusema hivi. Ati wewe usugende nyuma ya Yesu ushakure baba. Sema mama huyu alikuwa ameelewa sana amenya makuru. Naye akasikia habari za Yesu. Aravuga ngo Yesu. Akasema Yesu huyo, ayo makuru zanumva. Ninasikia habari. Yakoze tu. Akikosa kwenye mwanadamu. Cyangwa nje kamukora. Na mimi nikimgusa. Noki. Ninaweza kupona. Azakiza umuntu. Anaponya mwili. Yeye mutahani humure. Wewe na faraja. Indwara murwaye imyaka myinshi. Magonjwa ambayo yanahanura muri ko Yesu. Mufarijike kwa sababu Yesu akiza mu buryo bwo mu mwuka. Mpende kwa sababu Yesu anaponya mwili. Tena imbaraga zo gukiza. Tena anaponya mwili. Tuzamuri Imana yacu turahira. Haleluya. Kandi wantaza kiriza ifaranga. Tena Yesu akija kukuponya haombi pesa. Uyu muganga Yesu ntaza kiriza ngo utange ifaranga. Muganga huyu Yesu haombi pesa, hahitaji pesa kwako. Kandi ntaza ashaka ngo nguzanwe n'abandi bantu bakomeye. Tena hawezi kusema uletwe na watu ambao ni watu wa ajabu. Nukumwizera imbaraga zimubana. Ni kuamini nguvu ambazo zinakuwa ndani ya Yesu Kristo. Kandi Yesu ashoboye byose. Tena Yesu anaweza yote. Yesu ashoboye. Yesu anaweza yote. Yesu ashoboye. Yesu anaweza yote. Yesu anaweza yote. Ibinani abaganga yeye binashindikana kwa waganga, azabigera hakabikiza. Yesu anawaponya. Mani shimwe cyane. Umugore ngo yaragerageje cyagati ya mama huyo alipenya kabisa, akaingia kwenye mkutano ngo akora ku mwenda na akagusa kwenye upindo wa vazi lake. Yesu ngo aravuga ati muhaga. Yesu akasimamisha mkutano na kuambia basi simama nyinyi wote. Hari umuntu mpoze na mtu ambaye amenigusa. Simuruzi muri iki giterane n'ubwo dutera. Ila niwaambie kwenye mkutano hii hata kama wese ngo turabyina kandi ko turari. Sote tunacheza na tunaimba. Ariko hari umuntu utaha yakoze kuri Yesu. Na kuna mtu ambaye atarudia. Hari umuntu pia Yesu. Kuna mtu ambaye atamgusa. Yesu azatetekesha abandi bo. Yesu anaambia wengine wote anaambia Bwana simama kwanza. Hari ukoze kuna mtu ambaye ananigusa. Yatamaze kunkoraho. Na mtu ambaye ananigusa. Imbaraga zanje. Nasikia nguvu kwa zinjira muri we. Zinaingia kwake. Tuzamuri Imana yacu. Tuwasa utukufu wa Mungu. Nyabuna mugiterane ushaka gukora kuri Yesu. Kwambia ukiona mkutano unakusanyika ukazutahuda. Ni lazima uguse Yesu. Uzozutaha ni Uguse Yesu ili awajue uzozutaha ni Musa Yesu ili awajue kwake. Uzozutaha gusa. Usiende tu ukiwa mfuko. Haleluya. Hari imbaraga zivuye. Kuna nguvu ambazo hari umuntu ukozeho. Kuna mtu ambaye amenigusa. Abigishwa batari kuba ubaye. Anafunga kama umekuwa. Turi benshi. Wewe tuko watu waza tukubyiganiraho twese. Aravuga ati mwese mwari mu giterane. Ulikuwa hapa. Waba mwanavyiwe. Naweza kucheza. Wanakoze naweza kunigusa. Ariko ndashaka gukoraho. Kuna mtu ambaye anahitaji kunigusa. Muzamukenera Yesu. Ora basha. Muzamukenera Yesu. Uhitaji Yesu kwa maisha yako. Muzamukenera Yesu. Uhitaji Yesu kwa maisha yako. Uhitaji Yesu kwa maisha yako.
arangoseho. Haleluya. Tugira ngo nukuzigana gusa. Usifikiri tu ni kusonga bana. Kuna mtu abana ni gusa. Kandi kintatahana. Na kitu ambacho ametoa kwa Yesu zitahana uzima. kitoko, ukigusa Yesu unapata uzima. Uzitahana uzima. Ukigusa Yesu unapata uzima. Kwa bavuga bakarenga. Tunaweza kusema mambo mengi. Ariko mureke mbabwire. Sikiliza niwaambie. Haleluya. Amen. Icyo tuzadushima Yesu. Kitu ambacho tunamshukuru Yesu. Aba no mu ntambara dufite Kongo zira ntambara dufite. Hata kwa vita ambavyo tunavyo katika nchi zetu. Twozibwira Yesu. Tunaweza kumwambia Yesu. Yesu yozikema. Yesu anaweza kuwa jibu letu. Ariko kuvuga ngo twebwe ariko twokora. Kusema nguvu zetu sisi wanadamu. Oyani kurikosa. Haiwezekani. Hari ibyo Yesu yuko. Na yale ambayo Yesu anaweza. Kandi Yesu yobigisubiza. Na Yesu anaweza kuwa jibu letu. Nasomye mu gitabo cyo kuva. Nimesoma kitabu cha Kutoka. Nono 15 kila gice cya 15. Sura ya 15. Sangamo harimo umuntu witwa Miriam. Nimekuta mama ambaye anaitwa Miriam. Ariko yatangaje uwo mugore. Mama huyo amenishangaza. Nono Miriam ngo bageze ku nyanja. Walipofika kwenye bahari, babona inyanja. Wakaona bahari. Haleluya. Amen. Babona inyanja. Wakaona bahari. Nono babona inyanja. Walipoona bahari, ya musaza wagani Mose kuri baravukana. Kaka yake ambaye anaitwa Musa walikuwa nao ni Farao. Na Aroni walikuwa ni wazaliwa wake. Kandi Miriam kurya araruta Mose. Na Miriam ndiye alikuwa mkubwa kwao. Cyane. Tena sana. Jaramuruse. Alikuwa mkubwa kwao. Ariko arangije na walipomaliza Miriam aramureba. Miriam akatazama. Aravuga ati ukuntu bimeze. Kisi mambo yalivyo. Dore inyanja imbere. Naona bahari mbele yetu. Dore ngabo za Farao ukuntu zishe. Tazama jeshi la Farao linakuja. None iyi nyanja turayamuka. Je, bahari hii tutavuka vipi? Tuti dushize. Tutavuka vipi bahari mbele tunaisha? Ariko Mose yagiraga haje akubwirira Imana. Kuna mahali ambapo Musa alikuwa kienda kuzungumza bihagarari babwira ngo bihagarari. Mungu akamwambia Musa, simameni imara. Ubabwire gusaba hagarari. Ambia karibu kusimama imara. Ikintu cha mbere. Kitu cha kwanza. Uyu Farao mbabona. Farao huyu ambaye mnamwona nyuma yenu. Sasa kumubona. Hamtamwona mara tena. Itakabiri. Neno la pili. Inyanja. Bahari ambayo babwira bicecekere. Na mama kama kaona mkono wangu. Na mama mkaona mkono wangu. Mose arambura ikoni hejuru y'inyanja. Musa akanyosha fimbo juu ya maji. Bamaze kwambuka. Walipovuka. Utegeko tuzadushima Imana. Sikiza niwaambie sababu ya kushukuru Mungu. Ikintu cha mbere cyo twavuze. Kitu cha kwanza ambacho tumesema. Tuzadushima Imana icyo Yesu. Imana yaduhaye. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amepewa Yesu Kristo kwa ajili yetu. Kandi uko tuzatumushimira. Na sisi tunamshukuru. Tuzatumushimira mu ntabwe ya kabiri. Tunamshukuru kwa hatua ya pili. Ubutunzi bwacu. Kwa mali yetu. Twarabivuze. Tumeyasema jana. Hari igitambo tuzadutanga twerekanya abantu. Kuna sadaka ambayo tunaitoa shukrani. Turuzi bile watanze inshuti. Kuna vitu ambavyo Mungu umetoa. Kubera igiterane cyo gushimira Imana. Kwa ajili ya mkutano wa shukrani. Mwabashije mwarimu tuwabuze nka miliyoni 2. Ibihumbi 2. Nimeuliza inawezekana labda amepoteza 2,000 za dola. Ibihumbi 2. 2,000 za dola. Nakubwira ndahanura. Nakwambia kama vile mimi ni nabii. Nutaha nyuma y'iki cyumweru. Nyuma ya wiki ya juma hili. Uzoreba ifaranga uzoba wakire mu maboko. Utazame pesa ambazo utakupokea kwa mkono wako. Uzagweza za 2,000. Mungu atakurudishia zile ambazo umetumikisha. Ariko se kera ntibiboneka wo wabwiwe ngo uzasange pasteri. Inawezekana mambo tayari Mungu amekwisha kutenda. Urabona uwo mutima gusuza worya n'umugore we. Barazaguka. Unafikiri utachekera. Ibyo tutabivuze kubara. Naka bahaba gufunda. Ndio. Bibiri byo hazaba biziyashira. Mungu atakulipa pia atakufaidisha. Tuzaburi Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Twavuze umudamu witwa Mesema jana mama ambaye anaitwa Ana. Yaravuze ngo sindiri. Anasema mimi sitaimba. Sinshima Imana ndirimba. Sitashukuru Mungu kwa kuimba. Kandi simbwiriza. Tena sitahubiri. Ariko ndajana umwana wanje Imana yangu. Nitambeba mtoto wangu ambaye Mungu amenipa Samueli. Nindangiza mushorerane n'inkisi. Na mimi nitatoa ng'ombe 3. Nimara zishana nimara kuzigezayo. Ninapofika huko kwenye mahali pa kushukuru. Tanga inka. Nitatoa ng'ombe hizo. Ariko kandi cyane na zaidi sana. Natanga umwana wanje. Nitamtoa mtoto kwa ajili ya uko narigumba. Kwa sababu nilikuwa tasa. Imana impaye umwana. Mungu amenifungua kwa umwana mwiza sinjukira kumutunga. Mkamba huyu wastahili kwangu. Anastahili kwa ajili ya Mungu. Nabanza muhereza Imana. Mkamba huyu nitamtoa kwa Mungu. Amen. Haleluya. Mwumvishije yebo. Ndio nasikia. Kandi uwo ngo araturindire ngo tuzobana.
mama huyu anatungoja ili tuishi pamoja naye. Ni kampani bagize baki barakubwira ati wewe buri kwezi tuzaza tuguheza 1000. Kwa kampani wanasema kwa kila mwezi tutakuwa tunakupa labda 2000. Ariko ukareba utari ko Imana nayo muzifite mu bibazo mfite habire. Yeah. Mtu anatazama pesa zinakuwa ndogo anakosa kumkia Mungu. Ariko zubanzima. Lazima tuanze Mungu mbele. Imana izahagarara musaza. Tuanze Mungu mbele, Mungu atasimama kwa. Ana yatanze wabana. Ana amemtoa mtoto wake. Imana yamizibura inda yana. Mungu akafungua tumbo lake na kumtangira kunzara abana. Akawazaa watoto wengine. Haleluya. Haleluya. Imana tisiba mwideni. Oya. Mungu hawezi kuwa na deni kwako. Mungu hawezi kuwa na deni kwako. Ngani mzo dutunze. Sikiliza nikwambia hata ambayo tunayo. Hari indirimbo imwe nje tasandirimba muzayireka tuyikore. Kuna wimbo ambao mimi siweze kuimba. Muntegere. Sikiliza. Nuzozamva bayiteye ushaka kuza wisokera. Ukisikia wanaimba wimbo huo lazima uweze kutoka. Iteye ubwo biyo ndirimbo mu gitabo cyo gushimira. Wimbo huo unakuwa kwa nyimbo za kumshukuru Mungu. Sivuga ngo nje ubwanje wa nibyo ntunze nizo Mungu. Anasema mimi na yale ambayo ninayo sisi ni wa Mungu. Nje ubwanje nibyo ntunze. Mimi na utajiri wangu. Oya njewe ninjafite ariko zitunze yo nkiri. Mimi ni wa Mungu lakini mali yangu haiko kwa Mungu. None ivyo ntunze no bihimana. Yote ambayo ninayo ninaweza kuyapa Mungu. Zikoreye singira ngo haba n'umugore n'abana nuko amafata atese wasaze. Na nikitoa utajiri wa nyumbani labda wanaweza kunishika na kusema ariko amuririmbye bavuze ngo je ubwaje. Mimi binafsi. Ngo ninjo tunze zose. Na utajiri wangu ngo nizuwa mtu. Ni wa Mungu. Tuzamurima. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hari ukundi gushima Imana kwa gatatu. Kuna neno la tatu kwa kumshukuru Mungu. Nukuririmba duhimbaza Imana. Ni kumwimbia Mungu na kumwabudu. Umugabo wabikoze ni Daudi. Mtu ambaye amefanya mambo hayo ni Daudi. Daudi yararirimbye mwabagabo. Daudi ameimba. Ngo aririmbe ngo umugore aramurebera mu idirisha. Alipoimba na kushukuru Mungu na kumchezea Mungu, mke wake akamtazama kwenye dirisha. Ati umuntu w'umwaka Sema mfalme kama wewe. Urazinye umwendura Unacheza hata mavazi yanatoka. Ufite ubwenge leo Umekuwa na akili. Jewe navuze n'ijoro nasaba bivugeno. Mimi nimesema jana pia ninasema leo. Sindagira itorero ryari uko numva shaka oya. Mimi sitakuwa na kanisa ambalo linaimba kama vile zashaka ngo batwarimba kubona bashaka bamwe batemba abandi baryama abandi. Mimi naweza samani kanisani tuimbe wamoja waanguke wengine wawe namna gani lakini tumsifu Mungu. Dusome Zaburi. Tumalize. Namanisha. Tutasoma Zaburi na 50. Zaburi ya 150. Musome. Kandi sinemera ko pastor ayisome. Dore wowe isome wo hasoma shuti. Zaburi ya 150. Wumve iziduheza kubera kuzinira Imana. Abapasiteri bazavuga ngo nimureke bariko ngo je bazavuga ngo akakura mu mwuko. Muzamuzina badi muzina. Soma papa. Ni kuri kose. Nako kubamwe gushima Imana. Aravuze ngo ushimire Imana ahera hayo. Ni hano. Ushimire Imana ahera hayo. Ushimire nisanzu. Ndio. Imbaraga zayo. Wishimire ivyo yakoze. Imbaraga yakoze. Ivyo imbaraga yakoze yatanze umwana wayo Yesu Kristo araducungura yaduhaye ubuzima yadukuye mu bibi. Amen. Wishimire kuko bibiliya ikomera kwayo kwishi. Cyane irakomeye cyane kwishi. Wishimire ijwi ry'impanda. Wishimire wishimire ishako n'ingiro. Mwishimishe. N'inzira. Amen. Mwishimisha n'inzira. Iyi Bibiliya y'uyu mugabo ni kuya nawe ni kuvuga pasi. Kuri kane. Yavuze ngo tuyishimisha niki? Wishimire ishako n'inzira. Tangu mwishimishe. Tuyishimishe. Kubyina. Wishimishe ibifite ingero, ibirya n'ingiro. Wishimishe izuba bivuza amajwi. Yemwe tuyishimishe ibyuma dore bivuza amajwi. Bivuza amajwi mato. Wishimishe izuba birenga. Izuba birenga. Ibihumeka byose barebera babishopo mwese mubyinira Imana. Haleluya. Umwami Dawidi ngo arabyina
Dawidi akamchezea Mungu. Ngo amaze kubyina neza hanze. Akamchezea Mungu vizuri kabisa. Umudamu ngo aramureba aravuga ati mke akaanza kumdharau na kusema amefanya mambo ambayo hayastahili. Kandi yamurungurukiye mu idirisha. Tena amemtazama kwenye dirisha. Uzimza Dawidi yamusubije. Unajua nini sasa Dawidi amemwambia? Yaramubwiye ngo amwambia hivi. Je nawe akungera ikinka. Kinka mfugaji wa kondoo. Ariko Imana inkuriyo. Mungu ameniondoa huko kwenye kondoo. Irasa kandi kurasa kunte. Mungu akaondoa babako kwenye ufalme. Imukura kuntebe akamuondoa kwenye ufalme. Anza naja kungeriyo. Akanitoa kwenye kondoo na kuniketisha kwenye ufalme. Akaniketisha kwenye ufalme wa baba yako. None kama zini zonzi. Ninashukuru Mungu. Tusamurumene. Haleluya. Haleluya. Miriam nawe yararirinze mu bagore. Miriam naye alipoona mambo ambayo Mungu ameyafanya. Bambutse inyanja. Walipovuka bahari nyekundu. Miriam ngo akoranya abada. Miriam akaita taifa la Israeli. Uza gusoma mu gitabo cyo kuvuga Sikiliza nikwambie, kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 15. Uhere ku murongo wa 33. Mstari wa 13. Ngo Miriam barangije bambutse. Walipovuka bahari nyekundu. Miriam aravuga ati njyewe ga sinshimisha Imana amafaranga. Akasema mimi sina pesa. Kandi si ikindi kintu ukora. Na kitu kingine. Abadamu mwe nimukurikire. Wamama wote karibu kwa. Abadamu bose Biblia yambwiye ngo Miriam yateye indirimbo. Biblia inasema Miriam akaanza kuimba. Watu baririmbye batarepese. Wakaanza kuimba bila kufanya repetition. Repetition yabaye. Bila kurudia kuimba. Tagusubira mu ndirimbo ya. Hakuna. Miriam ngo yateye indirimbo. Miriam walianza kuimba. Aba mama bose ngo barama. Wamama wote wakaanza kuimba. Base ngo bararirimba. Israeli wote wakaimba. Uzu ko baririmbye. Waliimba vipi? Yaravuze ngo dore Farao. Amesema Farao. Ingabo zibaza. Asema kidogo. Ingabo zibashamu. Kwenye bahari. Mimi nashukuru Mungu gukomera kwiba. Simbaraga zina. Bwoko bw'Abisirayeli turambutse. Israeli wametoka bahari. Torero ry'Imana. Kanisa la Bwana. Uzamushima Imana no kumshukuru Mungu kwa mambo yake. Ariko mushingiye ku Imana yakoze Kristo. Zaidi sana tumshukuru kwa sababu ametoa Yesu Kristo. Mwana wiwe Yesu Kristo. Ametoa Yesu Kristo. Yadukuye icyaha. Ametuondoa kwenye utumwa wa dhambi. Yadukuye icyaha. Ametuondoa kwenye utumwa wa dhambi. Neza. Kuna mwimbaji ambaye amesema yaravuze ngo njyewe nari imbata. Amesema mimi nilikuwa mtumwa. Kandi nari mkuu. Tena nilikuwa mkofu. Bariko Yesu yara. Haleluya. Asanga ndetse ndi ntumwa. Alikutana nikiwa maiti. Ngo Yesu aranzo. Yesu akanifufua. Kuco Yesu yakoze. Ile ambacho Yesu amekitenda. Uzutamba. Haleluya. Kandi ni gutuza. Ni utaji. Baguruke dusenge Imana. Karibu na kuomba Mungu. Baguruke dusenge Imana. Usenge dufite impamvu ituma dushima Imana. Dufite impamvu ituma dushima Imana. Dufite impamvu dushima Imana. Ni wewe, tuna shabaha ya kumshukuru Mungu. Muribuka? Je, mnakumbuka ibibembe 10? Mnakumbuka wale wenye ukoma? Nabisomye muri Luka. Nimesoma mambo hayo kwa kitabu cha Luka. Ibyo bibembe byari 10. Watu wenye ukoma walikuwa watu 10. Imana ibakiza ibibembe. Mungu akawaponya ukoma. Ariko hagati umwe gusa arinza. Ukoma mmoja ndiye amerudi na kushukuru Mungu. Yaje gushima Imana. Amerudi kwa kumshukuru Mungu. Yesu aramubaza ngo se. Yesu akamwambia, ko nakijije muri 10 waponya mkiwa watu 10. None wewe ni gute wanatse? Wengine wanakuwa wapi? Mwalimu we. Mwalimu, wagize neza muri aba bantu bose. Umefanya vizuri kwa watu hawa wote. Aba bose nabo babaye mu kambi baba muri Gabusi. Hawa wote wameishi kambini. Kandi nabo barabashije kandi. Hawa walikuwa wabaye intwari wabaye kama shujaa wa kuandaa shukrani. Yaje gushima Imana. Kwa kuandaa shukrani. Imana irabakije mwese muri aba bembe 10. Mungu amewaponya wote huko. Ariko abonetse umuze gushima Imana. Karibu kwa kumshukuru Mungu. Yesu aravuga ngo icyo wakoze. Amesema kwa watu wenye ukoma 10. Baba kabararuka kushima. Mmoja ndiye amerudi kushukuru. Urakoze. Umefanya vizuri. Hari icyo yamukoreye nawe. Kuna kitu ambacho Mungu amenitendea. Tuzamuri Imana yacu. Haleluya. Tugabashimira Imana. Tugabona